fai lo atu se taimi ana leila o leo o toi tau no uri tātou malo ia wa foi le whaalau ilo ina nei vai aso fatunga au ia mai le Societe po le Samoa Kidney Foundation ia le fua tātou whiloi ma le whiunga ia le toala Dr. Ben Matalavel sunga le lifo mai ia whamalama foi nisi o vaenga o le uanga i le tātou Societe mai se lava o le vai aso nei whaataua o fatunga au malava le laulangi malalo sei fua manuia le toala good morning malo le folau ni tai au ia whamalo whaptai lau tō whānu fisili ia whaptai fo i le tātou 685 radio morning show isi a mātou avanoa ni tai au ia vi ele ali tātou au le maili ni tai au fo ia tau tala lava e le ava fwima whaloalo vea o masui fo i o le tātou whalapa tonga whaavai tau whatunga o i Samoa o lo iai le komiti whaatonu pena fo i le pūlenga i le sua le ali i a pulisili i le whionga ia mulpola ia ma le tātou vanga leo o vai le tātou whale o le tātou whale leo ulia nei le luas fulu tau sanga nei ia tau sanga talu o na whaavai le tātou whalaputonga le nei o le whalaputonga le malo o le whatupeina fo le tātou malo ia lava le au nainga fo ne o nei o tātangata wa fia whatunga o mana o mia ele tunga fitinga lea e ta o le whamatoto po le dialysis o le nei la au nanga o lo whaatino e le tātou malo mo tātou tangata o luas fulu nei tau sanga a o leo lo o alualu ai luma le au ngā ia ma le whaatino ina o tele tangata o manui ai o la se fai tau au fai o ni tangata le atunu o leo lo o whaanga ia tūtai o le tātou whare whamatoto nei taimi doctor o le taimi nei e se lau fitu se fulu se numero i le tātou le whale le tu tonu i mototua i le motu nei o upolu e iai le lua se fulu lima tuiti a tolu se fulu i lātou o lo whanga haina le tātou whale le lo o i tua sivi i le male tōtanu fili lua le whale mai o nā lalo i le tātou no whanga na molmotele i sa la whai o lo nui atu whātasi pe tuiti a tu se lua se lau se lau valas fulu ivas fulu i a tātou tangata leo lo whanga haina nei le masini le fa matoto lo no winga la le tuala o le va ver ko le suka mare ko ko nge upolu ngai lo sava ia o se mea fa pena ai matalia la o ia o le suka ia matoto molunga o le o to e se me vole le alo e tato mai me e lua langa vo o le me alo fa ngwini so malie o le tapa ava malosi ia matau mafa fa pena o le a se vai panoa sa mo ele mo mena e o lava i se nu pito i silio na mamao mai le taulanga nei e la lava fa tau ai mene ia peila o me aila na matau mafa na o le o va vena fieta to mai le piscine ia ai le ngatele na e tau ngo fie mamo ngo fie e na tatu tangata voi e o la ela i titi le tala tau sele e mua fa tau le leisa tau le fanguinu tau le felpe pescaletti ia o me alana o le o Vave tele tatu le afio fatunga o tatu tangata o ale tatu tau mai tau watu lau foi numero o le mo walunga tatu no po ai fai siuti uti me o tatu mo tele sala fai mana ia tele no wingo wa ma ko sava la se ki al o fulimu kamanga wa ke don me nga lenga pa u mo walalo masalo ia ma tele foi tu a fai o tatu tangata pe lua sela wa fe tangata o tatu watunu o lona winga o le se lau limas fu wafe por tolu vai fa o lua vai tolu foi o leine i upol a le si la limas fu wons fu wafe o lai sa vai o lona winga e faila le foi numero la fai ngato sa no ia la fionga le tuala o le vai aso nei o le fata wai fatunga o le ngata la langi se tatu su la se por kala me fata atia ia le tatu so si mo fatunga o nei vai aso le fata waina ia fata tele nua o le tātou por kalame lava ia masani i tau sanga tai tasi o le whaalau i loa. Pela e el tai au nei. So e lava mātou awanoa ia tātou wala whasalau o le tio ina ia whaile whaalau i loa o le tāu o le tōtonga le neo le whatungao. O le melo na lua
o le ua mai tau ni le lalolangi atoa, le na o tātou, me se lava le i tu langi le nei, il Pasifika, i le alu i luma o e wā fia whatungao, o mea lava nei o wha mai le pipisi po NCDs, o le au o te tango au ia wha ingoa pe, whaise, term foi lele ina ia tau vavala ato o le fa malmaino le fa maile nei e pe e o fa tasi mal me fa swing o so ifuanga lo tato ye nei o le lifestyle disease okay o no winga o le fa matalanga le na o tele ni tato o tau mafa mal fa malustino fa malustino o tele vole le tato o anga il fa loa e mai tau mafa tau ngo fie fa ngo fie o na maua ai ua le ngā yoile tino, le anga ua tele tāwale afi, o tātou wosol tāwale ma whaulele ma tātou whioha iai. E le se me le anga mea na, o me le i uma, o aso ia, a ele iai tele ni o loa i whale o loa, fo i ele la umei o loa mai whafo. Sa tātou tele lava ia tātou lava tau mawha e whaule le tuto, to a whale, to a maotam, to a lawa. Ia malpolotini le mo mai le i o le sami ma whingota. Ia o te tautonu fo isa le telin tāwale sa e no ola mai foi au iesa vai. I le matou nuu le i palauri. E le ai ma se sinai e se tāwale. Ia lo talo atu la whi se lau on fulu anga i lunga. Le lau fitus fulu. Ia al teimi nei sole. Wai ainga wa lua tolu tāwale. Sa le ai se pusa aisa. Wai sa le se ele tise foi le o lai mea na. Ia a o tatou ngaioinga. Ia na savali lava. So sa la o le se senga la na o le ua ese ma le nei vai tau. O wha tau tau mawha. Ia mo le tāwale. Lea la walu e lunga la le suka lea. O le tino puta tele. Ia ma le tatou toto maua lunga lea. Ia wha popolo e ma le awa malosi ma le sikaleti. E le ni me leanga telefoi na inisi o mea ia. Paola o le sikaleti lava ia. Ia o whai atu. E le ngata le whatungao ia o le whatu. Ia o le kahanesa. Ia wha pena fwe le awa malosi. O foi lele tau ana i se la pata inga foi lele i tau mafa foi lele moderate malta tau o ia so uma o le tele na wa o le vai na foi le addiction pese fa palang fa ngo fe bo addict muso emisi o le si vai na tau o le we sau no ni ta o le ala se ia se si kiwa bo se fo i o le fa ma ine o le sukamar toto mawalunga Tai nua ia pea no whai atu. O le lifestyle. O lona winga. E te vai al tangata ia ilana ia lifestyle la lo ia nei. Winga a whapeo tau mawha. Tau whai e tā pena iai. Ma kuka le whale le tele o tau mawha. Ma mai le maketi le tele e tātou. Me vai o whalau aina, whalau whaisua. Ia ma whawhawha i le whanga yoil tino. Ia e tau whaina iai a se teimi o le aso. E fwoi lele nal sina se wali vali a pe ari whawho. Pei nei ngā luenga fwoi whawho le whale. Ia pe o tua inga ngā yoinga nā le pe tau nai atu. Ai tele tau wau le whātau ni o se vai tau tā. Ia mai alu le tātou whale. Fwoi whama le alu le vanga nai nei e pia nei. Ia whao ngā ia whale nā. O le a foi nei o le mitanga ia ta Itali le tualala le te sau mai i le tu le whale lau niu. Tai a umala ta te usu mai ai. Wa matana tumu le malo le tenu e mai sai le ia i la tau masalo le limas furona i lunga le age. Foi le tatou no foanga le i tuna i mato. E sava vali e mfa malo stino i tae au. Fa pe foi e fiafi pe se foi mai nei o le tu. E mana i tele ai whaia le vainga lea. Ina ia vai ati foi i eolo o whewha i le awal tele. O lai i le ngai o fia whata i tai foi la tau. Ia me se ale whanau foi le ia watu foi malatou via. Ai mana ia taimina le i le o le e ngaluenga pe amatalia ia ngaluenga. Mana ia tele taimile sa masain foi no foi ia o toi no wala. A taimila ni o la fiafi po le uli le o walu e foi le savalinga le. O pe o le sina i tu tau o tatau mai tau nei vai tau foi tono si tatau tunu. O ali si vai ngolo toi le tatau a fala tonga nei vai aso. Ia whapetele lava o mele o tam whaile tātou whanapo tonga National Kidney Foundation
e foi le fa manatu le tunu ai mai se ale fi mo le tausanga nei ia siaki o fatunga siaki o fatunga e le fa pela na o matou e siaki e fatunga e la e ti fela fa inga luenga o le al mele o lo tau fai atu iai e ma faina siaki o fatunga o i so se fale mai la vai Samoa nei i fa a me se fa mai le tu fa tu malo e tele tau saula ia pie siaki o fatunga na wai ai tau soifua na wai fo mai inu i tua ma a le fa mai le o tau sia fo le tu malo yo o lalo le fo nei il pokalame fo le malo le tatu am tanga luenga se fo malo loina e te tau na tau ngofie e tau fo ona maua foi lele se tau tangofie le ia le tongfitinga e fala au me na tau na mawai pe o le na tau na alfa malo o le melo na lua o lo ava no pel tatu fale le moto tua mo ila tu fi siaki fatungao a o aso tofi la masa farele ile ival tau se io se fulu lua le oli o lo yaila il tatu no fuanga le moto tua le no fuanga le fa mai le toto ia le clinic le o lo ye foi tene tau soifua matou ma ulo te vai el tatou clinic le e screen ai le pa ye foi malo le tunu e fia o atu foi le yo e fai ala to sia ki melon tolu no manua lo e lo vanoa e pe to titi a to se fulo fo ma i tu mo o tile nei samo ai me se pia nei te le o lato o na foi e sia ke foi fatunga o lo no winga e tele ai a vanoa ai sia ke o fatunga tele o nanga tele o nanga lo yai ma na ia tele tau o la so se fulu fa o mati la so tofi vasonei aso sprutasin nei aso lua aso lua tae au aso tolu le stofi la stofi la su tolu su tolu mati ai le sufa ai o le sofa pito la va so tofi lo na lua le masino mati ngala su tolu aso su tolu la no winga la su tolu o le o mati o le World Kidney Day o le ase fa le proclame tato aso si mata auto stop proclame mo le aso o le tausanga nei o lo iai le fuafuanga al tato a National Kidney Foundation e whamanatu le lua su tausanga le lua su tausanga la lea langa o le aso tonua lea sa tatala i le tato whainga malo lua whamalima e whamanatu le lua su tausanga a lea la ua tolo la le tato waso le whai ungo le masina nei to le tele ala o nga yo inga le matou pala tonga pe wa nga i le whai ungo le masina o lo lava o lo i tono mati e tele nga ia ile i fa manatu ile la so taua le nei al nei ava yaso o mato vaenga o fa ala wiloa ma fai le screening le o lo ia tato a para tonga foi le ma ministry tu mo oti ma ministry al malo o lo fai la to screening e fa tino la verso nei e tolu e tato screening le fatino verso nei e mo ila to nanta sangatu ma avena me fa manatu ele il tato World Kidney Day tau sang nei o fela no fuanga e fai lo no fuanga ni ato le tualo le fatino tato nei la fatino ile TV3 staff ma i studio science for le vai tele science studio il taleva o le si vanga e fai for le vers nei lato so nga leo le NUS fai la so lulu o la so tofi fai tato po kala ma le fala ulo le si tato wala ata le i Samoa nei ai o le so tofi ma le sferele e tatala le tato fale le moto tua mo le screening nei mo le mamalu lau tele la turu seisi lava o la tofi ta le ival tao angai atu sfulu le uli o foi las fraile ival tao angai sulu le uli o aso ala na lua o tu ese mo le screening nei e fa manatu e foi le tato aso fa pitol nei o le fatungal nei tau sanga e verso nei lava ma lo fa ftai salo pese si va en o to e te fia sa no ia le tuala le fa mai ata por kalame ni tao e winga ese le tau whainga le tato malo whale nei wha matoto e lei ma sesia tunu o le Pasifika e mwhai ona whaia le o nanga le se wana ngā lava a tunu o lo i lalo i le wainga Amerika State Amerika e ma le wainga Falani te lea tunu nā le iei le o nanga le nei e lei iei Amerika Samoa
o le tunu le ofiti ele o nanga nei a tongi la vel tangata la na ia fa ma e pe lo se lau lima suta la fiti le metasi ele o ia ele o fantinga la le malo fiti le mele a o sia tunu umalava ia sia tato o tunu le la tamai tonga fa te inga ele se o nanga nei o rona winga o e lava wa faina fatunga o ele faina ave se simea ia ua va pena fo ile ona faina so forma le o le ala e tau ia benefiti ala tatou le tuala pa fua ia o le si foi vai ma fo ele tatou tanga luenga ele faina tatou sustaining le mele le cost te le cost o le foi la pa vai po ani a wala faina fanda il tatou nga luenga le ai foi nuol te amatanga tapo kalame o le pui nga la vesili e silin tato o e va il tato suka le mal tato lunga ma lifestyle le ina ian one yo mai se in masini le pe o na la tauna ama mafa il tato ia fa la lo ia mal malo si foi il tato malo iva mala tau pui nga malo vaftai o le fionga ia le tuala takta pen matala ve pe ona mai mo ile tunu le tai au tau fa mala maina o le tele o le nga ia o nei au nanga i tono le tunu masalo foi ia o le vaenga tau na wa e no fsile fia mai mala o le swing o le lifestyle ava pe o sorta vale o le stemi tu ta vale sa vale le titi fale o loa ia pe te sa vale le titi ne le tua o ia fai lau pole ala vale vaenga na te mo mia ia tau ala vale fa afu ia mama waile so i fua malolo ina le lei ia malato tatu to e Moses tatu no sistemi le tuala ia malau fionga me se fo il tatu fa tonga ia sa no ia fa mai arta por kala menita ia o fa fo le tunu te tele no sili fa pena fo il to fa ia so alo mal mato no ne taia moni la uti termina long mai ai ia le ola vo tala mai fa to lo fangia le tuol tatu por kala menei a mesel tatu 685 radio morning show ia alo fangia fo le tu au nanga fo lo tom fa tuol tatu fa la tonga ia tatu Moses taia se foi temi mo le na no tatu to fe lo ia tapo ia perto foi au nanga si tatu tunu ile nganga male faaloalo ia faapetaitele mo le matou avanoa la fionga ia le tuala takta pen matalavea ma le asosi o le tatou vaenga o Samoa Kidney Foundation po le vaapotoga o fatuga o Samoa